Normal Kenyam Bia Kamal Kanur Online TV channel. Tukon ka jom bi kono lingwase me report mishangun na United Nations agencies. Ka jaw miskan ladno chichon medi chatore which kana sir kan ulang ajen gorman o banyo ga yakel gore jen wode yarun palping kalyangda. An choja dana shush ka nuare re which ko lang kana sir ko do badana chalat ka je United Nations ka dir dana dir kan ka ja ajen gorman o banyo ga yakel ka jan lerama. Gorno jin bi janyo kan indi ko kien eno. Biajo me biajo link do badana chalat ka je United Nations ko shojan shush kana kon la to ka shoj mendit. She church min de lar no shon metot ka choy shush ka kuma kirma yadi nongomo kan kono nyamre ler kana me mi jira ma jidit kanor online TV channel gor jen wojin ader jen yoga nasen ko ken ka de notification be ader je twain ka de share be der ja topping gwasmo ka de subscribe ka jo mi shalat gwasme me gor no ben yoga yakel okay en wala shanka wal jokka pay bakal ron ken dangrawi dan dangrawi de diech gor jeno bana jome bana jelinkel ka do bran je to ka je ere jado bana linga ka jom shalat chala do nene 3 United Nations agencies shikana lar no nene ulanka na Nasser counties shibot chebenten ke je chon medi chebereda jome lat United Nations Mugono banyo ka yakel in detail ki katindi ala konde chicken kalat menen yana magwazi me gature Nasser na me mishane no gwazi me ne wang de kon larno ngum wang dole me ngai kon mo wang kuma kirma yadit wo kon gatindi ala kon lat ka rodian chuje pero jino jen bi danyo ka Nasser ko kien linga ka le ko manan to bu jangach Jajo la de kuma UN agencies and Nasser kana ulang te church meditating along ko shi kuma kirma yadit che jadak reide chane ti shop ke kisni chaga joiten rei wi kana Nasser kana ulang chane dwan chaga nak ka kujamo che Nasser kana ulang che te bos kana church mediraida ka shi pin budget te karet kui kam kolmana sha doanore ke cha nore nakaja ngai kone gwango kirm yadin maje che doñ me shanga che ma me bang bane ngaje no ama minyo no daka nore kandial ka jawon chalat gwasa me ji United Nations ka do badanan ci botcha to gaje ke ci tek to gaje ramana belke jen kuma kirm yadit no According to the latest report by the Integrated Food Security Phase Classification, our communities, we can also can ulang counties, we can take a should come with along. Near shop kineti jandanga with a jock 32,000 people. We can take a should come with along. No. Chushka long to a condition with it, Guamatela Misham kana. Okay. Ka jom yikan dat gwas me bakwen ke report yen atong English ka gwatot karwada banakulo ko tongware. According to the latest report by the Integrated Food Security Phase Classification IPC, communities in Nasser and Ulang counties are facing what they call the most severe level of hunger, with 32,000 people already in catastrophic IPC Phase 5 condition. Nede shoke kineti jandang rude jok kaneti ngwan long tetere shushka teteka bot te ditre dwaran ka bot da mo no kirma yadit wa gwase dan me kan korkan network ko tamu wona ka IPC phase 5 ala condition midi long kerere kamedit wa gwade dan 3. This is more than 3 times higher than the previous estimates. La tayo cha pick bot de cha wi ke ne kenyam me chi koro da tok wa kuyene baranta ma chi bot o mere broda gwade me chi well food program Food and Agriculture Organization and UNICEF she can nen she got no bebeje long kan warin konen tere which kan Nasser kan ne dialan konen te ko lan kan Nasser ne tin cha affected a kurna na ci talk men ci kuma kem yadit enu ngai nuare gwami na kanatin no are we kan Nasser kana ulang ajen gwabi dan ci dekalong Kong kajo musharat gwaze me wa in Apnal state karwade 11 out of 13 counties are currently facing emergency
IPC faced 4 levels of anger due to ongoing fighting, aerial bombardment, and displacement that began in March. They can't isn't chop ko well kill. Okay, they can't isn't chop ko well jok. Ala 11 counties radian. Ala counties ni well kill. Wa chushke long ke bot. Chushke long ka naga dan nakake. Ukiko dan and chanong ke akiem yadit. So muna me a church midi chi church motot. Mugi konta dan and len marulin kaja. En kir naga dan naga Nuer bogo boke je shimnen yen mogwasme shi motot mbalar me motot dia nen me environment me wanga kadi nen chenga mi chi dentin men pone do nyamu e chemical ayo chi kuma sa Sudan chi kir me yadid she gono ben Nuer badoren bajanak bajadak banada kon distin baga displace baga joch e ka kwi ko bateka long ke bateka power ke bala kwer jantam len namakaja so de ko larno mishala de ne kim yadi de mijek kaje wa chanon gwase me United Nations kan organization tin ko kien ka kibat ki ka kushush ka matogre dwaran tok ano de kan lat ko kenetin kono dong de kirma yadit de kan kule tish katin kontin jektela de ko mala do lat ke tema ka ba pel sa de bugo no ba je gor la be jelong international community shi be lon ka gwan ber no ka gwado da ne shi ko yeto ga jare wikin naso shi kan wari kan ga pel gwado sharan de ne sha de gojika gwado da ne na ka wudi shal me general majurten no me sharan ne sha gojika chukan bat chukan chupel ka chukan wari kan jago ba kan nak rai na mo da bo na me tejbo me de ne tejbo na ngo randun cha na ga ngaike Nagere kur another thing chipoini kumi UN chemistic chelat ka gwasedan kode chiku dere kanlat randien ngum biker ne tela deni bikan ka bin lifter ne karenyal ade kan kanang karenyal kala dia na wo kan bigan ne kon shuj bikan ka lok sig deni ne de kon de dinde ga jen baname system lat kanija so chigan wari gon ga bele ne ngum shi kormi to ka je kan ai kan ne de kon te nakana e kumi kirmi yadid no Gwaze me ka jomu cha nyogolat our UNICEF country representative in South Sudan Nola Skina said this latest projection placed a further 200,000 young children at high risk of malnutrition. Jomu shalat an 18 content chunga South Sudan ala kula 18 content UNICEF tetkedian a kanete kona shuje tema murai kona no a kaneka gad shopke kinetu kudangaro 200,000 young children tika malnutrition shushkan katel kwan misham kana ideality no anyok awadul wal jetel ko kan tele ka access kelze facility na me challenge kel midire long ka do dande na de ka lokaje jem nene na tam te jotte ka tin kolora negana jotte wante dong de kapchong ka jo machalat gwaseme waga de tiene to wana kana long te ka malnutrition and malnutrition mo watch South Sudan ke luche jadak no one edition ke 2.3 million up from 2.1 million yearly this year ne to one ke 2.2 million people t-shirt te gate mo t-shirt mo ke kan je ga mane di ne gujide nyodo South Sudan te tere karwai now to kuimu ka kui kwan karwade shi na se kan ulan karwa do no the West South Sudan cha jadak ke mi yadit mi jeni wi ka Western Equatorial te jeg even jang panken te gare shi kam dit jamle model ya tani shang chuina ni shang so na mene me be jom gono de nyaga kel an be ta mal ban yo jom do den bye bye